musik nami halani sihol maka nami nalaho mambuan permain nami hubani tuntong nami benesyam eta mga lepboru terima kasih mah hubani siam tutup atene bata ya mik nasi songon na batu-batu idamon halo songon batu-batu kondon audo na siam par musik nami anami boru pokon ni tuntong nami sihol kanami matur riap benesiam tur-tur sitalas benesiam ya pimen hita das duay nai tene tuntong nami sa ayat jadion sonari sonon asiroh kanami lahomar sompa hulu bila siam tuntungan hita boru hagan upan tene toto ya ahma ben hita musik ni iya hubede siam musik na sihol hanami roh manort marhitehon sembah nami hubede tuntong nami atak dong nalepak na setias tuntong namion menghadapi nami buru beresyam tias ya Domuhalani domadong informasi
azan telah tiba, terpaksa dohita istirahat tokin tene. Buka mau saya taron, lokan bumerah kanami ten buron mar sombah hulu-hulu tendongon. Tentu ya songon tahun nokan, tentu na sampai tulang nami martaur humbay ni daw nini tene marbal sumbay ho. Ase jupah na sinura ni malas ni uhur tene. Tentu maningon roh doh maton ngin menjupakon hanami boruon. Par musik nami. Benda siam sabar maham tentong. Ya. Ase mamasu-masu Tuhan zalo hita langsung si horas-horas naima so naima di duru benes yang per musik nami benes yang si horas-horas ni nami si hol nalo manjalo haroroh ni tontong nami ijon halaniai benes yang Sita Lasari.
kasih mo. Das na siyam ialaman namit ini. Tentu malas mauhur. Hatanoy matamang tahon ini habang mapoldong-poldong sogop mabang sa huwa. Oras na siyam tondong nami. Pero na siya monte lang mahuwa. Tondong nami. Ninuhurho asisingkat matene. Atap dong si padason na siyam. Atap dua patah kata piyay. Alo, nasyam ma. Sunay ma. Anggo sunay. Ninuhurho tulang. Hala ni dong doho mani tamdani malas niur dong doho mang musik doha nami roh tapi masih mundur may bantene artini lang mangurangi sanga paira hala ni dong doha tanin matuan nakaho itap pangmagan omay ase podas marsuli pori pinilo be isomba das maay hupudi tene jadi pwede siyang parmusik kita betene maju bani to kinari hujay tapi ulang margel-do lurus be kita barisanta ay do tandani na kompak kita ge lang nay ma turih kita na isang pinta asulang kolisongon kiyok na marbelok-belok ay ge so nay mahita charata tuluhali roh kita hujay mundur kita ang guboy hoyan lang pala kancang tululakah mundur maju usi tululakah mundur na marin ita tene lang yaro si tamay asimitur pada singkat yase hubay na siyang parmusik natin Tutuhan nami si holaho marsomba hulubi-lubi tuntong namion bani pesta malas ni huron bani siyama holong mangalup holong asim marsi holongan nami mananak maroh tuntong nami padas kon pasu-pasu nambay Tuhan benesyama adat ni adat ahaduguran na ito ni Napanggol Ulang namin si Pangor Zumba, napakasaman terlebih nasa
lang. Terima kasih marat ini. Tutur boy marayu zungita. Haladi dompet cara lang na itu. Iya, hubungan sampar musik tuh. Jangan kami. Iya, itu aku makan hotor. Ulang diingani, inganan di hula-hula. Nah hula-hula madisi. Akka horong undangan di somba, undangan di masih Perbor. harus keras nih. Halani dong pe acara. Baik na siap siap. Somba undangan di Perbor. Jadi naik Malas mahurta dos neriah do waktu pajabu persahabat. Janah bani panorang omma ipada sanami. Ulang terbalik. Itorih do demen lau si surdu kontene. Oke? Iya. Bani para orang omma ipada sanami demban parakap hubani samsi biak tondo nami. Totu ijomma ialo panami paromen nami. Ase itu hanami hulubi nami. Ase dasma iuduti hanami tortor nami bonane hasuhuton. Tene. Jai sonop penaboy sanami malas mahur nasyam. Jalon nasyam matulang. Iya. Ayo. Hujon may bon, hujon lo deh, hujon. Jadi hubanin mambulangi mangosay pengantin Roma na siyam. Ayo. Kiri sebelah kirinya permain. Oke. Jalo. Iya, ademban malas mahur nasyam. Marhit horjata malas nuhur bani panorangon. Jalo nasyam mah. Ambil. Oke. Jadi pasisir nasyam ulos lama nogu. Aja ulos nah, si kolma hanami. Iya, laman jalo anak nami pakun parumain. Halani domba Yosef pengantin. Hajon nasyam. Hajain ada. Ham hape ay. Bain nasyam. Oke. Jadi laho iboma hulo benai marhite anak boru jabu bana siamma doding ni eta mangalok boru. Bapak tua, aja bapak tua, sada maboras tengah tak torbannya siam, baru habison si biak tondong nami, sada mana siam tondong pamubus tondong jabu si biak tondong nami haganuan perwakilan roh mana siam, pamubus girsam, tondong jabu sumbayak, roh mana siam tulang, nah tulang, pamubus nami girsam, ay magarupan. Malas mahur, terima kasih mak. Jadi si hol mahanami makamalason bani panarongon marhitehon na marulup-ulup hanami di pesta pamasu-masuan at pakon paromen nami halani ay adong dohatani perpesal menama ketahon puji majahoba arhite sarune ogung arbab age ogung pe si hol mahanami makamalason bani panarongon baina siamma si tortoro nami pamuji nami hubani Tuhan martor nami arina made tuma. Tortor pamujota hubani Tuhan tene. Jadi somal doai memang marliak do.
hitana barsanina haganupan sonai homa age borutta sonaha dos mahurta lang palabe marliat tita tapi doma ijai haganupan tortor tadia ta haganupan pagon borutta pagon panogolan tene malas mahurta ate nama notor pehita tempat tapi doma marliat mahita jadi hubanina siang permusit nami iya sihol mahanami marliat hasi pehanami manotor ke tempat banda siama si tortoro nami adat namanggulu. Haganupan hita petha bersanina lang pala marsiolo pulupa be ay matortor haganupan di boru lah marsomba hubani tondong iya sabar paham tulang oke Namar perdomuan iya Jujung marisihon boras baik mapangujungi padamu pakon si horas horas
masih dong. Halaniai, banda siapa? Sitalasari agak cepat banda siapa? Demban pangaloloan hatani nama tua nama katao nasarni polong-polong ikan polong balang sahua horas mana siam tonong nami hanami pe ulang mahua jadi dos mahurta tulang do madas nasiam di rumah nami paguni alaman nami ati kadong hubani tulang nami tonong nami si biak tonong nami banda siap namar pardoma kujay langsung mahita tulungan. Musik nomor pertemuan hujai. Pur
Malasin matulang hubani na siyam si biak tondong nami. Iya. Iya. Baik na siyam si horas-horas nih permusik. Baik na siyam sekalian masuk tondong. Demban pangalolon adop ijo mahagan bupan tenes si biak Iya, tondong isin nami. may magkila. Pada sita. Iya. Sampai Jadi, terjalo na siyam, bayan na siyam, jalo na siyam, timban pangalolo non. Nasingkat padat namin tabayan. Tapi ay pe, sambil bersalam kita zalo hita dutong musik dage. Iya. Iya. Jadi sonai matulang malas mahur na siyam permusin nami. Iya Bapak, iya. Ya, si kolmahan nami laho mangalo-alo tondong nami tondong bayu ase sapardala ka nami humasok kubas sopo banda siyam ma nabarparmuan hujay. Jadi laho mamboan anak nami pakon paruman nami pakon sibiak tondong nami hurumah nami banda syama nabar pardumuan hujai. Nasokong halali na siyam, tondong nami oro na siyam, na jadi parmen nami. Nani malas ni hurta, malas ni hurta kami penorangan, anami pero, ya nasokong sihol magsomba kuman ni siyam. Kasi pesonon na soboi, sumba kuman nami, kuman ni siyam, siya tondong nami, malas mo kuman siyam. Kasi halali na madua mahal katahan, toras yung silere, toras yung lima ho, toras mahanami naman meron manulog ko ron, toras sumama na siyam naman gala. Solay ma, terima kasih. Salam sehat. Dan mudah-mudahan supaya kekuatan sempurna. Tentang betul kirana. Atas minta begitu kan dan sebaiknya acara dalam rangka perkembangan anggaran itu kan sendirian. Uji mata harta.
Cabenya kak? Oke, ya. Perlu biom mana siam? Sonayo ngane siam agi para anak be. Boy do ijay. Sesuai bani makela. Ijado makela tay. Makela. Oh makela persetar. Jadi nah lang hujay balah na siyam. Iya. Ijan para ijan. Iya parboru hujon. Naik mana siyam para anak. Jadi tugas-tugas nami hubani hida nama kaholong ihanami. Anggo si pihak boru na mangundang si pihak boru marsalam hubani parboru. Anggo si pihak para anak na mangundang marsalam hubani para anak i atas dosa dia jongjong sunai matuga-tuga nami hubani hita hagarup undangan nama kaholong nami asa hubani siampar musik nami benda siam musik ni nasongon togu-togu naloho marsalam iya Rodo hami akadong amuna sa STM di Lasni Rohata di Naung Ojak Boruta marumah tangga sayang gia mak marhite-hite Lasni Rohata do marhite-hite tangyak tak asa tubuhan lak tubuh si koru metong di dologi purba tua tubuhan anak tua boru metong asa dong anak sarima tua lasongoni mahmudi amu amang tonggo songoni dong nya tua-tua dohoron nami dasar di hamu amang situan nami tuk songoni penabu itar pasahat tami sian step ta songoni nang doho cep pribadi
las marohamu sayang giat matu hatta namanggohi pasu-pasuna dihamu permusik kami. Baik kamu magodang naho pertusi. Ya, idul nami GKB Tebing Tinggi. Ini kakak, lomar salam hanami. Jadi hanami pe pada skon pati-patian humbani STM Harurja GKBS Jalan Jenderal Sudirman. Domo hujai pangino hanami hubani par musik, sama musik di. Iya, kasihnya seperti sungai. Tinggi merapat mah. Tene ijon adong do pengurus sektor satayu bani perhanger tene dos riah nami dos katata tene hama langsung mewakili. Jadi salnari hanami makatahon hubani tulang pakon aturang mala suhur rosehat ninasiam panjang umur ya sonai hubani pariban selamat menempuh hidup baru aima hata humban nami hata kai hata tambahan ya jadi etak sonempe naboi tulang pakon aturang paroh nami keluarga majelis mala suhur nasiam ya sonai ma hata humban nami. Terima kasih mak. Siulah nami laho menjupah kon hasuhudon benesiama nahombar hujai. Terima kasih mak.
payung. Aset Romi itu tentunya sebelum cara kita. Ya, terima kasih Mak. Tehon ni horja malas ni hursa darion. Nadop manjalo pasu partongah jabuan panogolan nami. Utongah-tongah ni keluarga besar Girsang ay malaway nami si tua IM Girsang. Hadir doha nami ijon makamalas konay laway. Marhitehon ni horjata sadarion. Totu harapan ni hanami humbani tupuanta sayando harma marhitehon ni na tambah tukot ni nasiam nadok manjalo pasu partong ajabuan panogolan nami lambin sehat manasiam hulubeanon. Terima kasih. Iya, terima kasih Mak Tondong nami. Ya. Sihol menjupah kontulang ni hela benda siapa musik ni Nahom Barhujai. Hasipilegan marga ijon Girsang ijon tapi angkotok kinari sisa daburu mahita tene sanina nami abang nami ijon domma ijalohan nami sinamot ni boru nami humbani panogolan ni nasiam jana bahat do ijalohan nami marhitohan ni ay mala zuhur nami halani dongdo nasiam nagebe panogolan ni nasiam tene padaskon anu benami asi sisada buru hita sisada horza hita mulai sadarion dasku puduni arian ipadaskan nami do on hubani nasiam tandani hita hot maholi hita sisada buru tene jadi iya porisa dia pe bahat nyon sanina nami iya malas mahur nasiam manjalohon tene songon hatani nama tuan ak panon tima ibig-biggan buah ng botik bahat do batu-batu ni potik susah dia pe padaskan amion hubani nasiam bahatan jalohita humbani Tuhan pasu-pasuni jadi surdukon nasiam mak ya salom hubat haganuban hubani sanina baru nami
Hal ni domha ibu panagulan nami buru girsang totu song ada toba si sada boru mahita hancok ku atas bani haganupan horja malas niur. Jadi pengharapan nami hancok ku atas buru girsang pe buru sumbayak ma ang boy rumah ni marga damai panagulan nami. Ang puli dong pe persoalan kecil lang pala malapor be hubani bapak purba ubar ke sumbayak ma malapor. Ay buru sumbayak ma ho mulai sa delon buru girsang kebetulan permen ni botokon purba hatolusi. Jadi yakin dawon mangihuk mamarlajar mau bani kakak-kakak ni sonah cara membuat ursi matua baru sumbayak. Na murah mai madua tolu mau saya baru purba. Jadi kubani dasyam sania nami marsana ini menahita hanjuk ku atas. Terima kasih mau bani Tuhan marhitaon horjaon sadalan mahita bani horja malas niur hanjuk ku atas. Amin. Sunai matene. Kulantik maho baru girsang menjadi baru sumbayak tene. Iya. Dunia baru ni amin ya. Ay Peter boros tingirin na siyam magi huma. Iya. Isa itu malas. Ya. Iya. Horos kon na siyam ma. Iya, jadi benda siam si horas koras ni, saya horas koras hanami.